Puta wala tala ke lata me pauri he po nei. Ko e whenonga he hangai palimia ha Nisilani ki Niue. Ko whakamunui na e matakau ko amana ki ke whakatu e whakaloanga renewable energy. Whakalawhala hiatu ko au ko Losana Soni Holo, whakaue ko Liliu Wheleweia. Hanei hatu tōlu a tau wala tala tutupu ke lata ia mo e whiawhinei. Ko e whenonga he hangai palimia ha Nisilani. Ko e lilifu ko Winston Peters me whaulu he tau e ke pule, he whana ke pule, ha Nisilani ko hoko mai ke he motu he aholotu he whahata pua mali. Ko whakakise fōke i e whaulu a tau langmatai, ke lata me whaulu he tau whahinga hua he whakatu whanu Niue, ke se moa i e tau pulotunga hua. Tōlu e ahuna no whalau tōlu ke he motu, mo hi atu ke he whaulu a tau whakaholoanga he motu. Si hanei a esta pāwihi mo e whaulu he tau walatala ia. Ni hoko mai e whenanga he lilifu ko Winston Peters he mole mtahala whahe a whiawhia o lotu e whaitau pia kua mole. O atu whakamua lau tolu ke he atu motu Solomona mo motu ko Nauru to hoko mai ki Niue. Ko watu ai e whenanga ke he taha whakawhelewei anga mo e palimia lilifu ko Dalton Tangilangi mo e whano i ki pole. Sipihia mo e tau lilifu he whano i ki pole he motu. Ko fusi ai fōki e masini he motu ko Nisilani ke mailanga e lilifu he whenanga ke he whale whano he motu. Ko whenanga ke tōlu aki nei mai he tau takitaki he whakatu whano a Nisilani ke mailanga e mahuinga he tau nei ko a whamanatu ai e 50 e tau pule whakamotu ki lalo hifo he tau langmata ianga e he motu ko Nisilani ki Niue. Ko e aho tulato ne whinatu e hangai palimia ki tahi mo e lilifu palimia sipihia fōki mo e eke pule he maanga ko Tamokotanga, lilifu ko Ricky Makani, mo e komisina ha Nisilani ki Niue, lilifu ko Mark Gibb. Ko e pōsi Search and Rescue ne whakaonga ai ke watu lau tōlu ki tahi, ko e taha he tau koloa ne whakatupi ai, mo e langmatai he whakatuwhano ha Nisilani ma Niue. Ke he mga aho pongi ko a whakahoko ai e whano he matakau he lilifu ko Winston Peters, mo e matakau he lilifu palimia ko Tangilangi. Ke he mga aho pongi ko a whano ai e matakau he lilifu ko Winston Peters, mo e matakau he lilifu palimia ko Dalton Tangilangi. Ko tau whano anga nei ni whahingo ai whakaperitania ko e bilateral talks. Ne osia e whano me tau osia i taha joint press conference, mo e tau takitaki ne ua. Ko whakailoa ai he lilifu ko Winston Peters e taha whakaholoanga lango matai, ke lata ia mo e tau whahinga hua he whakatu whano kua semo ai e tau pulotu ke ngā hua ki ai. Ko e taha nei he tau manako ne kua whakakise po kua puhala atua he whakatu whano Niue ke he whakatu whano Nisilani ke he tau whakatu talaanga he tau ngaho e kua mole. Ko whiawhia fōki e palimia ha ko talia fōki he lilifu ko Winston Peters ke whai lango matai ke whakafōu e ulu whale po ke whale whano whakamua ha Niue ki si ale kula i loto alofi. Ko atu fōki e whenanga ke ono ke he tau aonga ne ua he motu mo e tausia i taha whakawhelewei anga ke he aonga tukolunga i paliasi. Ko tau whakaholoanga he aonga ke whai whakatutalaanga mo tau lilifu mai he motu ko Nisilani ke he matapatu manatu ne whiwhiri e lau tolu ko e motu haaku ko Niue he tau ua awhi whitungfulu mawha 50 e tau i mua. Mai ke ai ke whakatutala mo e palimia lilifu ko Dalton Tangilangi mo e hana tau manatu ke he whenanga he lilifu ko Winston Peters mo e malanga mai he motu ko Nisilani. E whakailoanga ai ko e whakailoanga fō, hako tau manako ha tau tolu hinei tunga nei taha whahi atunga e whahi leweki ko e tāna ki tope, ne manako ulahi ki ai, ke whailang matai whakaulahi ki ai, hako e haia ha e indisini he kautu. Si ka tala tōku tau tope, tunga behe ka masi ke whakakohako, hako tau tope fuaki, ko tau tope lang matai, ai ko tau tope ni ki ha tau tolu, mua atu ke tau hokotaki, mena lohi ia, ai tunga neho mai tau tolu he hala tahana matanga hua lohi ia, ke siweanga tau tope, mahu nei kua wheo aki tau tolu me tau tau ke taha sia manaki ke tu mau ia. Lohi anga ngā hua ne tai, ke hiki tau mata whadu whanu, ke mai ke tau nei, kai kisia mai foki, e whalanaki mai tau moti whafo, poke te mtakaula lahi tunga ne manako Niue ke matutaki gai tunga ia ha International Monetary Fund, ke mitake hokotaki a Niue, mai ke mea tau tolu ke tūtaki, ke whala tau mtakau, e lātai mo e tau langmatai tope, mo e tau langmatai kehe. So ia mahuianga he whekau ia, ai koe e whahine he whahe tāna ki tope, kai pia whoki,
e whahi ke latai mo e tauhiki ki ange matangi climate change. Hakamanaki ke tau se poki foki ta ofisa tu keheni. Ki lalo kia fo he ofisa polimia. Koe poimpongi aho flaile ne whano ai e tau lilifu mo e matakau he tau pisinisi he motu ke he whale tali whenanga Scenic Matawai. Koe whai mga aho fōki ke whakatūtala mo e lilifu hangai palimia Nisilani, Winston Peters mo e matakau BCN News hangau ia ke he whenanga mo e whalua hana tau manatu ke he whenga ianga ha Niue mo Nisilani. Kua tuku whenanga atu a lautolu liliwa atu ke he motu ko Nisilani he pongipongi aho flaile. Koe mahena o ke topa, kua amana ki ai ke hoko mai e kowana lahi he motu ko Niue mo Nisilani ke e lata ia mai whakamanatuanga he pule whakamotu. Koe aho tulo te whahe tau puka mole, ne watu e ikipuli lilifu mai tau putaanga he tau ngahua lalahi e whakatu whono ko Crossley tātui, moi hangai pale mia he motu ko Nisilani ko Winston Peters. Ke lata mo e whakamunui nāanga he wala kele ko hiku whenonga koe whunua ka whakatua i e tau lākau ke lata mo e malolo hila mo i he la. Ne ko whakatupea e Nisilani ke he tau tupe koe ua furu e poini 5 miliona tā la. Kua toalo atua e whalu he tau takitaki, he tau whahinga hoa whakatu whano mo e whahe he tau pisinisi, ke he tau seanga nei ne ha whangi mo e whakamanuina ai, he hangai Pilesteni he kālesia Keresiano Niue ko Reverend Holo Tawhea. Ne whakamatala ai lilifu ko Winston Peters mo e whakakese e manako mo e whiawhia he whakatu whano Nisilani ke lango matai e motu ko Niue, ke tukutuku hefu e tau tupe whakamole ke he whakatauanga he tau lolo oela ke tā viria ki e malolo hila he motu. Pihea ia koe tau langamatai nei kua manaki ke ka mata whakangahua, he matahiku he tau uawhi o Frumalima, mo ia manaki e whakatuwhono Nisilani ke whakamawhisi e tau whakaholoanga nei ke whakaonga e malolo he la ke tāwilia ki e malolo hila he motu. Pehe e ulu whakatonu he whahinga hoa mai pataanga he toka loa he motu ko Clinton Chapman. Kua lata tonu ni e tokaanga he tau whakaholoanga nei ke matakawi ne whakahingoa ko hiku whenonga. Mo e manaki fōki a ia, mo e hana whahinga hoa ke whakahiku fōki e tau le kua, ne whailauia ai e ngā hua ke tāwili e malolo hila ke he tautau e kua mole ne whailauia ai e hana whahinga hoa. Mai longa e lahi he matangahua nei, kua manaki ke whakawhita ki ai e whakatuwhono. Pehe e ki pole he whahinga hua, ko lilifu ko Crossley tātui. Ko ngā hua fōu nei, mō langomatai ke kautu e tau paleko, mo tau folianga he whakatuwhono Niue, ko whakakisi ai ke tau whakatokaanga ngā hua. Ke tāwili e malolo hila whakaonga e malolo he la ke walungo fulu e pasene, ka hoko e tau uawhi ua Frumalima. Ko mga honei nā kai hoko sia ke he tau pasene ia, kai hoko ke he tōlungo fulu e pasene. Mai longa fōki e ke he tau seanga nei e tau pule whanua, mai he maanga ko tamakautonga ne fuaki ai halau tōlua tau wala whanua, ke lata mai tau ngahua he whakatuwhono, mai mi taki osi he motu katoa. Mai longa ai he palemia e tau mamatua ia, he tau longa e kua mole ne mai halau tōlua tau whiwhirianga, ke fuaki e tau wala whanua nei mai tau ngahua he whakatuwhono. Uka e manatu hake manatuanga ke he tau tupuna. Tau tupuna he tau kelemutu he tau whanua. Ne uta he whakatuwhono ke lata mai hana tau ngahua. Sei koe si whakaueo ke tau tupuna, po ke lautole tau mga whaoa, maanga ko tamatanga, ko hei ni no kalawia ki ai. Ai pe ke mai whoki. Mo luftanga ke tau whanua ne whoaki, ke he tau whanua ne ute whakatuwhono ke lata e mo hana tau ngahua. Ka kote mana mitaki, mai motu katoa, se mana ki au ke mai longa pihia. He tau tangata o se mutu nei, e whaula tau lang mataia, mai he tau maanga takita. Ke lata e mo tau ngahua e whakatuwhono. E ke ia whoki, e mo tau ngahua lahi nei. Ke tukutuku hifo ha, he tau tupe whakamori, he tau tōlu, ke tau lolo wela ne whaita mai. Kai lari, ke whakaonga e mena mua noa, e malolo hila mua noa mai he la. Ko huhu he ikipule motu ko lilifu ko Ola Jacobson ke he ikipule mai patanga he tau whainga hua mai tau tangata ko lilifu ko Sonia Talangi ke whono ikipule he whahe te puka mole koe mōli ka kua liu e matakau tufunga haniwe ke tutongi he tau tupe ne langamata he whakatufono mai matakau. Wala ni ne momoko whakaku haka mō nei longana mai.
si whakamōri mai la. Koe hako na gai tala hauanga ia. E pehe ke Niue matakau, ke totongi e tau tupe. Ne fuaki lango matai he whakatu whono, he tau mongo ko ne o ai. Ko pehe te ka ha ke pehe ke riu ke totongi mai. Taha wala ia he tupe si ai maama mitaki koe mitaki ka ke tau se pihia ka fuaki e lango matai. E mo hingoa fuaki kakano o si tau se ai pēna. Ka pehe e tau lihilifu he ki pule ko Sonia Talangi, lahi mooli e tau tupe kua whakamole ke he whenonga he matakau ha Niue, ne watu ke he taunanga Facebook ki Hawaii, moa atu ke he tau tutongi he tau puwakalele. Ka pehe ia ko talia he whanu i ki pule ke tutongi hawha e tau tupe, ke lata mo e tau puwakalele he matakau katoa. Ko e ki pule ko Talangi Foki ne takitaki e matakau, he watu ke he motu nā ko Hawaii. Amanaki ke whai whakatutalanga mo e uru whakatonu he whainga hua taonga Niue, hangao ia ke he halatulu whenonga. Ko talia me whakamōri toa i he whono ke pule he aulutu e whahata pukamale, e tau whakatu whono whakalatalata ke whakahui e tau uru whakatonu mai whahinga hua whakapuloa koe Broadcasting Corporation Board of Directors wafe uafu mawha, mai whakatu whono whakalatalata ke whakahui e Price Control Board wafe uafu mawha, ke malikisi numela he tau boards ne ua. Ko longana fōki e tau mana te palemia ko ia ko iki pule he tau whahinga hua nei, mo pehea ia koe kawenga he whahe whakapuloa ke he whakatu whono. Hanea Esther Pavihi mo e tau walatala ia. Ne tuku atua he palemia lili whakatau Takilangi ke he whono ke pule he au lotu e kua male e tau whakatu whono whakalatalata ki lalo hifo he tohi ke e whakatutala whakamawhisi. Mai longa ka whakaonga e tohi ke whakatutala whakamawhisi ke he whono ke pule, tō nāka i whai mga aho ke tuku atua i ke komisi haka he tau whakatu whono whakalatalata, mo i nāka i whai mga aho whoki ke whakakisi manatu he tau tangata ke he tau hikianga nei. Koe mga aho ne whakatutala e tau mitaki po ke lea he tau whakatuwhono whakalatalata, ne kua huhu atu ai e tau e ke pule motu koe lilifu ko Olaf Jacobson, mo lilifu ko e mani whakausi manawa lui, koe ha ne malikisi haki ai e tau numela ke he tau matakau boards he whahinga hua whakapuloa. Pehe palemia koe kautaha BCN po e whahe whakapuloa koe kawenga ia ke he whakatuwhono. Koe malikisi hake ke he board ko amamanaki ke maua e lautolu e whaloa puhala ke whakaholo whakamitaki e tonga hua he halatolu a whahinga hua. Ka longana mtoro puli liu ki tua he tu whakamamawanga ne behau, it's a burden to the government e PCN. It's not a bad say, because ha hapo he whakatu whono. Kai ai whai mana mua totongi he whakatu whono. So ko hei e do lali he to maha kua mole he to whakatu whono i tua, and try and help them generate some revenue and try to self-sustain, but will never be self-sustained. O mai dom na food of ha food ne with modern technologies, the social media platform and all others. O liu deng he tuanga tuai. Koe tau hikianga nei ke he mata whakatu whono he whahinga hua whakapuloa, nā kai whai whakatutalaanga me whahinga hua ke malikisi hake e tau numela halau tolu he tau takitaki. Koe aho hong fulmatolu e mahina Iuni ne whakailoa ai he whakatu whono kua malikisi hake e tau numela halau tolu tau tūtaki ke he board he BCN, kai nā kai kamata whakangahua ato hoko e aho taha e mahina Iulai. Mai longa BCN News kua whitāni e tau tohi he maua e lau tolu kua whiwhiri ke eke mō tau board members fōu. Ne kua whitā he whakawhanu he mahina ia Iuni, kai nā kai mai longa e tuanga ke he mata whakatu whono tohi. Kua kumi atu ai e tangata tuhi tala ke he ofisa he tau pulotu loea he whakatu whono hanga au ia ke he tau malikisi nei he tau tūtaki ke he board mo e pehe mai nā kai kumiange i ofisa he whono iki pole ke he pulotu he tau loea tō whiwhili e lau tolu ke tuku hake tau numela board members. Kua nā kai mai longa whoki lau tolu e mata whakatu whono tohi. Koe aho tuloto he whaitapu e kua mole ne kua huhua tu ai ke he palemia ko lilifu ko Dalton Takilangi ko ia ko iki pule he whahe whakapuloa. Koe whai lango matai fōki na kai ke la lafi atu ke he tau tangata ngahua ha kua semo ai fōki e tau tangata ngahua ke he whahinga hua whakapuloa. Pehe e tali e he palemia koe amana ki a ia ke kisia whaulua tau mena fōu mo i tau whiwhilianga fōu mai he matakau BCN board. Nā kai la whakakise he whakatu whano e tau hingoa halau tolu
Kua tū ko tofa ki he tau boards nei, kai mailonga koe whalu i lau tolu fōu ki he motu, whalu no nofu ki he motu ko New Zealand. Koe tau hukui fōu ne ua, taha e hukui he matakau sipote, me taha e hukui he whahe civil society, ke la lawhi atu ki lau tolu whakamua, koe tau hukui he tau fuata, hukui he tau whiwhine, taha hukui he tau matakau lotu, he motu moe taha he hukui he matakau he tau pisinisi, ke la lawhi atu ki ai ke he tau hukui mai he whakatuwhano, koe takitaki he whahinga hua whakamotu, moe taha hukui mai he whahinga hua tāna ki tupe. Ko malikisi hake e tau numela he Price Control Board, mai he toko whā ke e hukui ke toko ono, si pia fōki e BCN Board ko malikisi hake mai he toko ono ke he toko walu. Ko tali ai he lilifu ko Winston Peters e taha manautu he lilifu ke pule motu ko Olive Jacobson ne tuku ke he whanau ke pule he tau ko male ne pehea ia kwa lata e tau tangata Niue kua tue on fumalima e tau maui ke maua e penesoni ne whai moa he tau tangata New Zealand he motu ia. Kua tuku atua e BCN News e manatu nei he lilifu ko Winston Peters mo pehea ia nakai tali ia ke he manatu he lilifu. Ke he whakatūtalanga hili lifu ko Winston Peters mo BCN News he pungi whakalaile e kua mali ni puhala atu ai e manatu nei hili lifu ko Jacobson hangawia ke tau tupe lau matai penisoni ka mahino e tali hili lifu ko Winston Peters kua whakalilifu atu ia ke manatu hili lifu ko Jacobson ka naka italia ia ke manatu mo pehea ia kua happy e manatu hili lifu ko Jacobson. Kua whai mga aho he whakakisi e tau manatu nei he lilifu ko Olive Jacobson me pehea ia. Kua tau mga aho nei kua lata ki whakakisi e tau manako pehe nei, mai tau tangata Niue ko totou kua tau tangata New Zealand ki lalo hifo he tau whakatuwhono tuhi whakawe. Pehea ia kua hengo ai ka kano he tau tonuhia kua tau tangata New Zealand ka naka e katoa e tau tonuhia tunga e tau tangata New Zealand ne nonofo ki he motu ia. Ko mō lau tolu e tau tangata motu kehe ne kua whakata he whakatuwhono New Zealand ke eke mo tau tangata nonofo mau ki New Zealand. Ka pehe e tali he hangai palemia New Zealand ko Winston Peters, manautu ia tō nākai o moi he tō tangata Niue e manautu nei, si pihia fōki e tō tangata atu Kuki Alani mo e tō tangata mai he motu ko toke lau. Ha ko lau tolu ni ne ngahua mo i tō tongi tuku hau i New Zealand kua lata ke maua e tau tupe penisoni nei. Pehe lilifu ko Winston Peters, mo ko ina e tau whakatutalaanga ki he tau tupe penisoni kia ia. Ha ko ia e ikipole he whakatuwhono New Zealand he mga hala ne whakata e tau tupe superannuation he tau tangata Niue, mo e tau tangata atu Kuki Alani ke maua ki he tau motu ia. Ka manako e tau mamatua ke liliwa atu ai ki he tau motu ko Niue mo e atu Kuki Alani. Ko ia fōki ne whakata ke whakaonga e lau tolu e gold card ka liliwa atu ai ki New Zealand. Ka pehe lilifu ko Winston Peters nāka italia ia ke maua e lau tōlu nei ne nāka i ngahua po ke tutongi tuku hau ki New Zealand e tau tupe pensoni he motu ko New Zealand. Ko e taha he tau lilifu e ke pole ne o mai he malanga he hangai palemia ha New Zealand ko lilifu ko Jenny Sailesa mai he matakau lepa. Kua whai mangaho he whakatutala ia mo esta bawehe he pong whlaile ke whahele tali whenonga sine ke matawai. Pehe mai e lilifu ko Jenny Sailesa kua lahi whiawhia hana ha koe whenonga whakamua nei hana ki Niue mo ki sia ia e fulufuluala he motu mo e mata whiawhia he tau tangata Niue. Kua whiawhia lahi fōkia ia ke tau whakaholoanga he aonga tokolunga mo e whakaue atu ia ke tau whanau mo i takitaki he aonga ke tau sianga ki he aho tuloto. Pehe lilifu ko Jenny Sailesa mai longa ia tokalonga i tau tangata Niue ne nonofu ki New Zealand. Tokalonga fōkia lau tolu ne nonofu ki Okalana. Mui amanaki lahi ia ke kisia ke tau mga ahui mua. Taha hukui koe tangata Niue ki loto he whono ke pule ha New Zealand. Ha kua kisia ki ai ko whai hukui e whalu he tau motu e Pasifika tunga a Tokelau, a Tukuki Alani, Tonga, mo tau Samoa. Kai nākai la fua ia koe tau hukui tangata Niue ne nonofu ki New Zealand. Ko lilifu ko Jenny Sailesa na whanaua ia ke he motu ko Tonga. Whinatua ia mai hana mga whaoa ki he motu ko New Zealand he fuata mui ia koe hongfulu maono i tau tau. Koe hana toko ua, koe takitaki he aonga pulotu AUT i Okalana, koe tangata Samoa.
Koe whahata pua mole ne whakapuloa toko ono e ngā hua lalahi kua kautū me koe lauia e matakau a Aotearoa New Zealand Pacific Regional Media Fund ke whakatupe ai mai tau ngā hua he Pasifika mai matakau ha New Zealand e koe New Zealand on air. Koe kau taha PCN taha, fōki ne kua whiwhili ke he tau ngā hua lalahi fōu ia ne ono. Koe taha he tau whakaholoanga ne whakahingoa koe Children of Niue, tau whanau ha Niue, kua whakamaheno ai koe hingoa e ka kano he Niue mooli ha kua manaki ke he whakamanatuanga tūtau li mga furu he pule whakamotu. Koe whakaholoanga ia ko ngā hua whakalataha e PCN, mo Kingston Production ke he tau tupe, koe tōri seo me honga furu e awhi tau tālā. Koe tau ngā hua lima ne toa ke lata moi New Zealand on air, ne whakatupe ai ke tau se tau tāla mai he tau motu ko Samoa, atu Kuki Ailani, atu motu Solomona, me motu ko Vanuatu. Koe atu loa te whae tau pukua mole ne whakahoko ai e taha e aho mai tau whakakoanga ke he Millennium Hall, ke lata mo tau anga mo tau lota matala whakamotu, tūtaki atu ke he hiki anga matangi mai tau waha whakamua pihia whoki mai mga hala nei. Koe pia Niue kua putuia ke he whawhanga matangi mo tau lota matala tuai. Koe whaianga hau nupia ko dausia i e lau tōru, ke lata mo taha kai mahuinga he motu koe nane. Kua whamatapatu ai he whahinga hua whawhanga matangi mo e whakatuwhono ha Niue, pihia mo e Coordination Unit he tau whiwhine, he kalisekeri ano ha Niue, me wholu alang matai mai he wholu matakau. Koe whakakoanga nei, kua whakatupia he United Nations Environment Program Climate Information Systems, ke lata mo lima e motu he Pasifika kua putuia ai whoki a Niue. Koe tukutulungu fulu a lau tōlu ne whakalataha atu ki he whakakoanga ia. Sipihena hata tōlu te wala tala tutupu ke lata ia mo ia whewhinei, whakaoe ko liliu ki wheliweia, amana ki liliu fōke e tōlu ki wheliweia ki he whewhi whaita pukahau, lo sana sen holo ni ko mawehe atu, anofa a me muru i nei pōlu.